ka Meru. Karibu sana kini mubango jwa GIKABU gia siasa narua turithuya mukondo jura juthirite jukijukwa jwa gisiasa jukigaruka kathetuneka Meru na gututetheria kuthuja siasa cia Meru ni mutongerio wa Mbombithi kaunti ya Meru bwana James Kimathi. Karibu sana bwana James. Yes. Ore mwega. Ndi salama. Yeah. Ningo de salama. Na mbire mutegeri no tena mbere gututhingatira kiri mitandao ya kinadi Facebook @Meru TV Kenya, YouTube @Meru TV Kenya. Aithire ukiuria kiuria giaku ikonie mwerekera jua siasa cia kaunti ya Meru. Ora tuthirite tukiona Senator Kathuri Murungi na arua akibuja handshake na Captain Franklin Amethika Lentore. Kona namna gani tukethira tukithuya siasa iu atungire ba DCP bakipinga murandi jwagaro ya rais jugwakwa nawe MP wa North Raim Daud agishumeria na modhoro momento akiroria mata zaidi so yoyo mbeni hapa kwa hapa indi ngenda umenyithie mutegeri wetu wewe ni nani na nitia washithire we mutongeria wa Mbombithi kaunti ya Meru. Marito jako Meru mbito wa Jemo kana James Kimathi ama youth leader in Meru County. Oni bwana we enda ile mutongeria wa youth in Meru County ituthiro twin election after 4 years. Kuyo to the election ni nyamba by October. Kudikia by October 18 still tukambiri kudikia by next month tukambiria siasa chapa na pale for the last 2 weeks next 2 weeks kena tomba igotaro kairi ko group ya kwaito Meru Alliance ila tuga working towards a social transformation ko yon bedondi SG in 2027 I'll be vying for an MCA as a municipality because we are ambitious youth, we are ambitious leaders. Ino support thirikari irerio chathaiji mingo support thirikari ya mutumanto ithinkia 100% mia kwa mia mene thirikari ratu ino thirikari ratu kona ngugire utwitira cha Meru County na mbere tukinya kurokera nandi kire siasa iraigwita na mbere kwa sasa kire kaunti ya Meru no role model ku mantigi utongeria nontu nandi mutongeria wa Mbombithi kwi ura utegerete ura ukinyira ikinyo biawe hapa kwa hapa. Okay, jotegera ki gitaranka letegi siasa since from the tuamdambije mantuja promulgation ile ya 2010 nya 2012 we are there tuambije campaigns tuna tombo tonyo ofisi ni the former MCA the late bwana Kiomeli Mbele tuitangana wengo gitarira aja for almost 4 years. From there that on office in MP uge jotegera then a lot of mentors ba wengi then before that katika tena ukuroto achamanite na kikundi kia revolution kana to achita revolutionist tuna ndo jaba Saresio anto ba DMK anto jaba Makasi anto ba Mati Muthurimi kiongozi ba Elias Murega kwa ukiona ni atongeje na ito ina ambition at least ya go transform Meru County. Nikio kona mpaka thaa hizi we never relax twaraire mantu jara chombe gutethia mumeru mantu jara chombe gutethia wananchi na mantu jara thirikari umbe kuthikira kenda yombe ku move to the next step na kiri vuguvugu yenu ya ukinyiria mogaruruku buri Mbombithi ni challenges iri kubwithirite buke tirimana na cio igitenere bwithirite bugekinyiria mogaruruku menya challenges nyingi bwana KABWII nuwethera batu ki thirikari ukethira kuna mantu jatu kwenda thirikari thiria lakini thiro thirikari thithie mantu differently kuyo thai motu mbako andi kuthithia gento ja press ukethira totene nyambecha itukonda artist gwika michemano joteri ne kenda tumbe koraniria ukethira artist financials guticho una ndino wethera kuna challenges nyingi kurobuga tabuthithie michemanio mara bukubo tumiro bugolichi bukuringo matiangas there's a lot of challenges lingi we tanto bakamenya kwina gintu nenkeri pengine anto bara nyabe dinya bathithie nyino bakugaruke so there are a lot of challenges in politics kwa hiyo onto enda kuiro ina msimamo no ketho wiro yote to what you are doing no jito mako te baterio taka muntu ra we left ko do we right
you move on. Na ukethira we loyal to what you believe. Yeah, that, so Bwana James, what do you believe? Me myself, I believe in myself. Ikuthirwa ndina loyalty. Na ndina loyalty wa support mtu fulani. Inyoke through imbio support that person. The reason why ukaja kuthirwa mtu nkamu support ni mtu ule mpaka ndaikia mwisho ntona kuthirwa kuringirwa kurera gachindwa kana guchinda. Higo mpenda na ngatetera mtu. Jaja ukeja kuthirwa jaja Meru County yetu kuna one of my friend na mune muntu mpendete muno ja, for example my fellow youths ni mutongeri nyo Meru County Assembly na iwe no minority leader ja we mwende ithiri kijana uri mwendete muno ni mutongeri wetherwe na focused na muntu we loyalty na kauga ni ajetirite uni mpendete muntu jo we musimamo sajo wakwa jono kona jaja benga the former government ile ario etherwe na musimamo imutongeri uri oretere kintu kembere program based budget haja Meru County to kedo gondi ya municipality abogeta kidhi kila mahali kuna ndi tukuga gento leo tikana msimamo igento kya maana sana nikino ndo tukuga inya 2027 mutongere joko thurwa na kuigwa ena mizuri guromba gite kuthija gya senator au meke MCA itaitie kabera bere au ikino ndo tukuga 2027 tukana nkira ya mtu ya mwende ithiri kendo ombe gukinya au wangi menyoke jotegera ja Kenya mzima nyete Meru County ya Kenya mzima wethaira chaba methu imuntu umete from underground itetie ugejotegera muntu ja MP ojo weto wa Didi Nyoro ari pio mheshimiwa kana ari chairman wa CDF no mara omba kuambio omba kwa mjumbe nona mtu ma from nowhere ugoguo nyogwa governor kina Cleopas Marara. Those are the kind of things. So ingo ndenya ndi mutongeria wa youth, let the community, let the people, let all the older people and the young, let them believe in youth leadership. Miamo na kabuto tora kwero atiri bado to leaders barujo lakini ande to ba leaders, but today ugether some of the youth they are fighting us, some of akuruba bakuga otekyo to inakyo ko people they believe politically in pocket. What it has made you tare mutongeria rao ina mbecha kende tuithirwa mbio wina leadership ira nikino tutukuga before ombira we mutongeria wa gikundi kembe ombithi likani rito ra gikundi Meru Youth Alliance. Meru Youth Alliance ni mitaratara iriku bwi Meru Youth Alliance bwikite gutigira mbeo mbithi babaingi uri umwe wa mbeo mbithi bara baitonyiti kiringurumania gisiasa 2027 bagitwa ite mwanya ugichwa gitikia MC wa municipality na bangi ingwitikia kiri Meru Youth Alliance ni baguchwa ite mwanya ni mitaratara iriku bwikite kenda kubaringa njeki kubagwa tambaru baithira baina momentum na bagishwa magaruku katetune ka Meru. Onye being the secretary ndi mutongeri wa youth ki group jiche to na tukithige kintu kiambere we do a lot of civic education kintu kiambere tuera mtu atrene thirwe na stand na thirwe na msimamo. There are some of the people go bangite kuromba go thigite MP, there are some of the maybe in cabinet, there are some of the people bakejero bakwire wakijana otumba wote atukone nkirengiri kana ngirimo kana jairi you step down. So ituera mtu atre let the people have focus na muntu nethirwe no tongeria boy from Koroni tuthirwa bi na political broker kinyara ogwe ukwirwa unengirwe mbeca umire ugeja for example tegaja county assembly yetu ya Meru antu bara antu baingi youth ugeja tegera ja national assembly percentage nyingi ya youth ugeja tegera ja senate youth. So no tegera ki leadership which no tongeria bola batu na bwa to kibatira civic education atisi tukatho to focus ite kodrinyi I financial maso kwe boto eta tukathinya atwarambinya tu kidogo mundu agaita kodri post nya chengirinya 20 before post ere nya idithwa me tutegaira duration meo ita posta thaici iga fendi lakini wategera mbio ibateri gwita duration kodone ni gintu kodri after 3 months chitigere ogaita mbio ugaita posta chumbo gutethia kugikyo tukuromba Meru na batu tuli twinde tuli amwe tubate likudo tu no tongeria bubwega cha ikundi kiugetu twambiritie the year 2010. We did a lot of civic education. Even now we do a lot of civic education to the youth betu na ko encourage that we encouraging a lot of youth
Mandu jabu kuga changes. These changes ni bweta bujo kia kura. Kenda 2027 ye kiuga gukinya kenda bu vote that vote. Lakini tekinya ugomo yuthi wa John Engro chiringi kana witoringira mzee ule abukonde gwita bandu. There will be no change. Hikyo kona paka batu tukwambia revolution ya leto abambeti na basarejo ugathira bandu ni utongeria bure ugathira batu the county assembly ya last season ugathira kuthura itukurukitie mayouth pa makasi pa DMK na ntu babengi sana nuko ni leadership njega kabisa ko utongeria bubuka bukona tukienda atiri antu ibethuro bakithikana ira antu ibethuro beno utongeria bubwaga no utongeria tukwaria twitwingwa tukagwatanira na tufokasite na kire riboti erutini EACC ruri rwangi rwa corona nkukumo inya nandi tugitegera nandi mwerekero siasa cia county ya Meru rwangi rwa corona nkukumo EACC ni bonanitie kurega kunganirwa kwao na bakimeneria county assemblies kisa na maana county assemblies ba weaponizite ndwa ya kuthiria nkunku kana nkukumo war on corruption gwatuika about cia mangavana muno ngavana akibwithia mandu jereje thatu county assembly babaira na kubwiti tokare maututhikira we will impeach you itonete impeachment nyingi timirwake Abdiguyo wa Isiolo na ithirite akirumirwa ni Magamba Kericho ikwithirite kuri na attempt ni tonete Governor Johnson Sakaja wa Nairobi nwe kuri na Gishangasa ni itwari na Wambora Embu gwatuika ni mbibi gweta na mbere na ma county assemblies nondo inya county ya Meru itukite ba nominated MCA ba ZK na itore ni bambirite kuruta sauti ikonania ba kirega kunganirwa na kumaria utongeria bwa Governor Mutumanto Edinkia nikira na itore akuga ni kunyamarwa kwa mabisa rutungogeba county very serious allegation so is it weaponizing mitaratara irebati kwithira igikwa kana ni mantu ari na kinyiro bwana Kabwiti ankwele from the beginning politics is all about interest. Impeachment is part of the oversight in the Constitution of Kenya, the County Act. Kila nkiandiko kwira watu tule Meru, lazima tudhotinde tukare with one voice. I may be supporting you, but in a contrary opinion. There are some of the people who mbako through ibengere thirikari ile yareo. Namunantu baba kuichoko so thirikari. Remember, they were the first people to do that, the first impeachment in Meru County. Now the same people, but they did the second one and the third one. Na badidi ige pake mwisho umweja ndotero ongeja ndotero. The time umweja ndotero thirikari yengeroe teketire otheri. Ni interest yendere chakuja ndeji. Mr. KABWII and my brother, kote mwana siasa wendete okarare kwina mpara. Mwana siasa that yonde enda kwiguambio imbinkwona. Ende wimbira baraba kuruta sauti yu ni mpara barenio bateri au kuitungatira kumbira vikira nkwele MCA bareo kuimadira na kuiguna boene to serve the people iko hivi tutuga impara yakeu tutuga inyiro yakeu loko wata kanda kwira there are some of the things they may be lacking okuwa igino tutukuga atiri ogeja kwithira owe mutongeria wa county assembly of Meru na Meru akikenya mzima ata all nuro ni barenda gwimpichi Sakaja ogeja kwithira Sakaja atigwo ria bakuga no monga bambire kuga we need to impeach you nuro nete MCS badara kanidi before tutadharaka anko ndo kureto wacha I know but kwi point owa interest na musiasa atita arate kunyira. Yes. Does that mean barabonde basapotere motion ya kuipichika ira Mwangaza ni mpara barinyo? Dikira nkwele Mr. KABWII. Igyo gitumita kwera from the beginning kuna mpare kiu na kuna mpare mathuganio na mpare nyingi sana. Igyo gitumita kwera atiri
Patu Kodroi County Assembly ya Meru. There are some maybe their expectation you end. The original the former governor Bwana Clayton Tomurungi. Augaba atwe tule wana siasa twagwatanire twitwinthe twathigia differences chietu kira tumbe gwita ngugiji tule amwe tugwita ngugiji tule amwe kila mtu onde achoka mbio ngugine chiawe o ile mtu aita. The reason they were doing that, they end their mission and it was accomplished. May I tell you from today, they end up with a politics they talk about interest. Maybe from the former regime, kuna gento buga batengi didia menya atongeria bonde benda kudo bena unity. Now good look at the former regime, you need to was it there. In this government of Mutuman Trading here, there is unity. Maybe MCs bonde they cannot speak one voice. Kuna MC orera buga are ukija kuimpeach mtora wale pongine okereito muronge. Ukija kuimpeach muntu ojo pengine wale o senator, ukija kuimpeach muntu ojo ogono wale o muntu o wale o Muchuma, ukija kuimpeach muntu ojo wale o support wa mtu fulani. Because the reason why they were different political parties. Kithingu giko bwega owa kirima MCA kwibo bari ba Clayton Murongi. Yeah, si utijogo ugotijigo ba bas party. Before kwibo bari ba Kaduri Murongi. Ugotijigo DNA kwibo bari ba Mutuma. Ninge ni kware na mtu wina oshiathi kiri county assembly ya Meru. Bara bongwa ni mtu akithwa ni dia kaua tutitite bwega ibuntu kubudia mantu ya kaba tumero bari daga ni bara weta. No, utango watabwega. What I've said there, and ugakiamakia bus. Who is the chairman of the bus party? Kwena bakireito na ndo abengi na laji bebonde. Who is the nini o Jubilee? Kwena ba Jeremiah Kioni. Kwena PNU. Kwa we county assembly of Meru, ukija kuchezwa achili dato. Kwena oversight, representation na registration. Kwa these people they were doing oversight. Na kintu kingi bebu shambio legislative kwena manto kuthithiaja. Young good governance gotejo. Legislation ni kuthondeka sheria. Kuthithia sheria. Na sheria ichi thithitwo wote kwathia with this rules with this constitution ile bateri kwithirwo leo. Ukigwa. Na oversight yeku pengine ke into bilo kuthithia we are not satisfied with it. You don't know to county assembly kadilele ya mwendi te abatomi muntu. Lakini hapa hadithia ngugeira ito ya oversight. That's why you see someone like the minority leader of the county assembly nurikana gwita na mwero nkanga venye alisimamishwa na akaambiwa ugasore nukuelewa boring menya being an elected person utumba gwitare aja President William Samoei Ruto uwezo wa mbele ambio kurumanga MC in that area na ni area we inyatha iwona president akithiro nkotire aja president athomera mtu fulani na fulani in his own constituency kume iko downgrade kiwekere mbigo electoral tibawe ikyo gitumita kwira atiri kijengea uthilegeria ithwane yako ikyo gitumita kwira atiri ikyo ona anto ja county assembly bako karandi na bathithe gintu gitwa bill boga batu turenda kuthithe gintu gitwa program based budget iria tukamenye gatethi in every person in every ward nukwelewa na mpaka thaisi neji kututethi niko kuona some of the wants they have developed even kithima kia roji kodho MC no kite kithima kia roji no tengete mbecha fulani kodho no tengete gintu ja kiki ugeja cha kuja kwa to municipality for example or MC in municipality na tengete municipality in every household kukethirwa kwina ngoko no geja kuthirwa nkathe of municipality onjanja ukethira ina ngoko ithinya kana ithano onjanja in every household na bangirite antu ba municipality ki that program based budget kukethura kuna gintu jambi cha petrol station ile ala makutano mbuga nonete petrol station ile MC municipality atengete gintu cha kirea nonete the same program based budget na bangite uga in every community kana gikundi bara kuna machine yakaleta cha kugwikithia nguku ishejera yes in every ugeja kuthira ja ugeta nko ni ugeta ya mujini ugeta kamba kyo geja ndebo kinoru no beli kwa je ni toja bieku
Nandi that ikiona niko ndokureta atiri program based ikionko ndokona program based budget yeu ni egunikire antu kwina antu bangi babangiri kwithiro bakaretero ambio you have made your point bakaretero maugo ni interview bingi anko ndokonya the importance of the county assembly and the impeachment ora yani kugatho tutegwetanire na mtojo the good of it. I see. Na thirikari nene yarikirie gwita ire yari yakawira mwangaza na ndi ni wathani bungi bomutuma ntwethingia ikwithirite gukiumira tu sauti ndina gunto ati kwi loyalties ba thirikari ndiru batonyetwe kiri thirikari iriku ya mutuma ntwethingia ibukure kana ninguto cia itene kinyiro tiankwire my friend from the beginning rankwire politics is all about interest. Na politics, there is no permanent enemy. Na politics, you could throw loyalty. If you get to those three things in politics, and you be smart here, ukomba go survive kidhirikari chonde. The reason why I'm telling you like that, there are some of the people. Udhuro wangu ge kupengine no itete ngogenjega kidhirikari the former government, no itango genjega. Na thaici kidhirikari ratonya no kuonekana wengu ge kunibui uri ntona kwina maana kothoro imuntu akujuku otonya kithe next government kwina othoku burio no inya William Samuel Ruto there are some of the people illustrated kidhirikari we no mba ikuendelea gwitana bongugi kunya kidhirikari mutuma to ethinkieti bara bari kidhirikari the former government kutonya kidhirikari jigenda ntu bamberi kwaria all the people we cannot be in the government no withiro buga pengine kithomo kila ndina kioka na experience ya ndine ke ontoborea no bu kidhirikari wego tionete there are some of the people who served in the thirikari ya mbere ya Peter Munya beja ba serve thirikari ya Kireito Muronge na beja ba serve thirikari ya the former government na still they are serving in the government of Mutuma Twithiki na bwana Kimathi kiuri kia tuika atiri bau ba thirikari ne kuma igitene ria Munya batonya kiri thirikari ya Kireito baithira bagitungata kiri thirikari ya Kawira Mwangaza na nande bakoyuko kiri thirikari ya Mutuma ningi Meru kuri na bangi bombiga kwithira bakiruta ngugi ya eu bakoruta kana ni bonkake Meru ire githumi kiranda kwiro kuna system imwe thirikari itingithia nyayo William Samuel Ruto kaninya kithirikari rero kuna regime ithira ukithirwa system pengine finance na mantu ya maingi ukethira ge system ile finance kuna antu baturaja kuthi procurement bakwerwa system ura cha thirikari chikari kuna ndoba system ba thirikari bate abairo chikari for example ke jotegera jaja mbere nya ukethira gavana akwengwa nambi nona county secretary omba ukara upichi ne miaka 3 mieri 3 inge mieri 3 kendambio omba ko ninkira ujungi duration yoka na karinya for 6 months ago atrite kenda thirikari ringi umbambio ikurani no ketha mtura kurani na mndona guitango ginje kana pengine uthiroka we those move from the national umbi we seconded kwigyo ke gitumi ngokwira atiri kuna muntu uri ara waitire ngugi thirikari eu Peter Munya ejita thirikari neji na thaisi no continuous me the reason why uke jorete ke thirikari antu ba beru imandu differently for example ijojo ona ge sport kana ke mibira wote ona ugomba kuleta players kuna mchezaji bandu atiuma wote ona pa kala imunya mtu ja Messi atura Barcelona ari Messi atiba sana ango ndogonya for example na itire America ingomenya netere ango golo tona ba atura Barcelona from igitare raja lakini zitora forever ingomenya zitora forever kijaba ba ngarunga miribwa mubira Kenya thai tutina Nick Mwendwa ingomenya thai tuina ito adithiri election inyaki treasure yetu John Bandi ariku John Bandi onkumare kwethira kuri na nkethi gatigati karais lakini still gutina bari baturaku ni kwari na unge ibo ntunkuri atire inya Raila bakethania na Ruto kwi mogaruku jathithirwe kiri some of the key dockets kiri thirikari imwe yao iri treasury John Bandi akithanwa ibo ntunkuri ara no ntubwae kuri na gutina mogaruku kiri itebimwe kathetune ka Meru tiankwere gitumi kira kireo
kuna from the beginning kuna chances, kuna system imwe chitechinjo cha finance kuchinja procurement yani nyege togero yake national government nyoka tele para bakwita salaudi neu omba kuthira ja ona ndio uthai weke media uthai thangi uka weke department fulani ukwelo ijanto ja baba mitambo. Okay, thank you very much. Get your point. Inde kiri thirikari ya kawira mwangaza some of the things kana mantu jamwe jara jatuma aidira kimenerwa ni bamu batongeria county ya Meru ni jwareo mutaratara jwa okolea. Okolea program iraba bainge bamwe ba MCAs baraba watere mbaru muswanda jo kumwenga gitine bawa jo tena kiguni kire Meru. Kinoru ikurari na okolea kana gutari na okolea itongeretu ni gabana mutumanto edinkia. Nkienda kuga gintu kia maana sana. Ili program ya thirikari itwa Floka. Na Floka ithero iki in everyone. Na tiki Meru county yake. Inyana akuru ibara na into jabila nona ibara eja na ite maugu. Ibara eja na ite ndesi ingi kuna into bila ibara eja na ite matangi nambi. Ela judo jumu bango jwa thirikari jwa bank. Ukuwata jogo tedia antu na antu bara bangani ya mibango era na guitangugere onde you want administrators at least gotegera some of the groups actually within the community kana within the wants ki wants no kudura kuni ikudi nyabire kana bitatu bigatethekera ariku au na ndi mubango jore ati jore to ajo okorea ngasijui nyanga Meru dio okorea ile ni ndoto ya mchana igintu gitura from kuma county government chikoretwa mubango jo World Bank thai World Bank ejega atwikira kabros jaja Kinoru stadium kana atwikira naja angire kaithirwe rio korea ko wantu nkenda ikubera ibatike ku criticize thirikari ya mutuma to ithingi abakiuga ni okorea those are personal issues cia muntu na kio okorea tuona ngendo jamandi buti tukona mirengeti tuone ndo bibingi lakini yale tukuona ke program hizi itukuona gento ja gas eu ne World Bank ndere kwari ngombe kuna mburi kuna matangi jajau na bile minto bile ha MCA through the MCAs bas specificaga kikundi fulani ri pobate dikuromba mbio ikuthogo ninya paundi no yewe nya 3 million 2 million neka bangiro gento kero bate dikuthithia kili na gintu kira bate yani ikwe wa thirikari so kwe gintu ni kwenda kuata from that story tikan kwenda kumeneria mubango juu indi kwenda kuata clarification mbese cia tengerwe sio kinya mianga tene ya county officials nibo babangire mbese iu kura intobira byorerwe ebya kinyedwa Kinoru no what happens kile mubango jo Floka ton igyonto wa to na gento geto ward administrators na sub county administrators they are the ones through the office ya MCA they are the ones ibo betake those groups menya wo role ndako kureithia mburi onya gorongo ndakureithia mburi no mbironi thine ko igitangi kia roje indi wondi frani kuna wondi ingi na nikomba gwikia mburi ukaita mburi aja no thimenti wa mikia gento nange na batiri ya mburi kuna andu bange bakuga batu ikundi getu ri kana iri yetu itubugonda kugurwa meko gas so decision ya intobira byorerwe yari decision ya what that means not what that means angugura what that means they are the people who identifies the groups ili request ya group na bakaandika ko thuri edo proposal batu tukuromba batu ke flock ya 3 million chetu kodoni kundi nyabitano thiche bya municipality aja uge batu turenda gas uge babange barenda mburi babange barenda matangi ko and means baba baju kiente to ijo na bagikana ariku baigana kenda byomba kwa procurement so kenda ngavana omba iko issue. Now the big question is back identify the name mia itangi ke represent wagi borowe tibo kidira ni mburi represent manto ya igioremi kithia ni gas represent manto menyeri borera na mbese ici itengwa atiri kwina type of development kwina social development na kwina infrastructure development anto aitangire ntere cia kalimbene ntere cia muthara ndo anda cia muthara nara
batiki njirwa ithima bia rwe onto anto bewa matangi kithia ni urimi utigithia kwina mutaratara jumwega jo tetheria arimi directly instead of bwa social development itwika ni infrastructural development gutwika ni cio tethia antu baingi nonto wa itangi uria mtu mwe kana baile lakini rawa enja kithima kinyuwa irware na ruyu na uke ni baraba karoya Mr. KABWII kariojo mbechi cheje na wati mbechi nyingi chuma kwenje nyabo au ndakwira paundi no ithiro mbuga etengeri mbuga inya 2 million ukero 2 million etenja kithima ithiro ngwira atiri no ithiro etengeri 2 million etenja 2 million ayo ezi etenja no ithiro paundi etengeri 2 million kana 3 million kithima kinja na mbecho ya agena kithima estimation ya kithima tara ina around 80 million 8 million 8 to 9 kwenja kithima kila na equipment kyo they could almost around 14 to 15,000 15 million very expensive yes meo jo ite nyara kwa Davis ite tu nya ori yake Davis and short lift no ite ro kaigwa kithima nya kithie nguge onthe ni kya kupa sono kianja iwe kare around gentombe chi nyingi kuna ndembe chia chito chitengi to 2 million oja kuthro 3 million ichiko no chambasa na chikara kungana every mwana akona ngirije no into ya bile kyokuthra ndi kikundi kira babukwenda polirwa MC wenu ali akeja abuli atri kuna mbe chilia cha froka beji cha froka ri chienda 1 2 3 na ndipo nyandike 3 million ile bukagairo ikyo thile mbe chia chonde chi ala kinoruchi lariku kinyegi tayari the former government ibi aejani lakini noranto batelea what is there na bamenyi imbio nugurikana tukia wenye wheelchair ya mbeje ile ni cha PWD nogegwa mbeje chikotengwa mbeje fulani kinyegi tayari the former kireito murunge banu na ejana inyegi tayari munya kintu yake kionde ija mbeje ya igwa cha rockcast hakuna mbeje cha muntu imbeje cha World Bank iyo igwa mbeje cha rockcast cha World Bank chigethwa chirariku kana mpembe jiro igwa thikari ni kwa ndo produce mbeje cha GMO yes those are the kind of things mbeje cha gutethia mwananchi in terms of personal no ke jotegera ki website ya Nakuru Nakuru ibara eje ni maugo cha njoki beehives ibara eje ni into ja pipe cha roji so they are different not in Meru County only kwa this inkorega na nto kwa kuga ni Korea thikari ya mutuma ni usingatia sheria na masharti kutumika na inasaidia wananchi na bobu reo tongere ba DCP county ya Meru ni ba shumeretie tuko inka idiri ba kimenere kira ba kuga ni mirandi tethiraire na kiguni kiri akariba Meru bakigweta murandi jo akibwa garo ya rais bakiuga yokethira yo kinyangerera muno nyarera floka ba kuruta mitaratara yo tetheria ko management ya climate change watu kamite mingi ka ekethira gituto nontu bwa murandi jo bakaua amu no gukea kwa duo courage ira ikithira igitethia nkiroki kupanua biashara county ya Meru na kwithira ina kiguni nkiroki akiuga city ni city nya with or without garo ya rais inya kiri developed countries ya America tisho ndishi na garo ya rais kwina Florida kwina New York kwina Louisiana na sionde tika jina magaro ya rais and ni developed countries ugebu no bwa tambaru kana bwana KABWII yankwele DCP kama gitathiri nya mieri 3 timanto akiaba ni the idea that the idea ugatio yu nandi agura antu baba kwaje be umete na okay ugato ba DCP me antu baba kwaje no ba DCP na thira bakwaje bare ari ingyo nguga atiri these people they are talking they are maybe 2 to 3 months anywhere surrounding anywhere in Meru County maybe in Kenya and my question why only Meru County pate gweta bari nya otro ijara Nyayo Stadium kana nange by that voice I want to tell you oni inte gwitikanja no atongeje bara ba DCP bakwaje bakiuga Meru County to eti kodro city anga Meru County tibwa city utegwatanira nabo ibu kiama kire na mieri 3 kana ibura ithwanire yao
ritithari na kiguni kiria akariba ritina kiguni there is no ritina kiguni and ritina ini important to us kidumi ritina important ri ituono ko mwacha thaici ugaitia Kisumu bauga Kisumu city kodi go nyero bororo Kisumu city Nairobi city meange tukira twatura everybody was na gulo munini Nairobi city lakini itegera Meru county yetu paka thaici that why ningulo munini thirikari mutuma twithinkia nigino ntomeru ekwethwa city. Those are the kind of questions we should be asking ourselves. Meru county redwa city niki thaici ke jotegera Meru county thaitu na central bank ugejotega nyume central bank twina cooperative bank wana ina cooperative bank tuna family bank wana mira family bank yau tuna bank of Baroda ne au senior wau tuna Kingdom bank kiuria ya bibitio ni anko dokonya Meru ya city without within agare right anko dokonya atiri kinyaga rore isi leo na iteo Meru no ya city tikira kwere the reason why Meru ikwenda wa city president hariuma aja geta karara Kisumu ntukuingana eta karinya ntukuithatu ntukuinya na nukuona state ikethro inyere aja Meru county will leap more things security ikethro eri guru ugai tukethro twina investors baba ingi Meru county na tutu yes it most important also ai ili to dikira nkwele my friend not everybody should be in opposition kango dokwe the kimando in opposition kato ni endia togweri ochunkona na ndo chunkona gitu kije kudidwa president atro ugire to ichi the importance of give project no nto proposal kuinge kugatire onto agaro era is gutota mito oto gutota muito eta thaici aja muito ne mo dikira nkwele KABWII me are staying in government. Garete kidhirikari from the 2012. Onda andikidhirikari. I've been in politics. Duokari jikia jaidi. No duokari jiji ruto akwariria. Kigita lea Uhuru Kenyatta. We had a lot of meetings nyingi na anto. Meiba tu wenyeji. Duokari jika dido from kodo njara showground. Ekinye paka ikuru kinende riku. Inde pakana rabawagi komene. Negi entukiari tu negi entukidimi. Ikyokuthira jara life care no kuona na aria choke twendere. Na thaici mitaratara ere Meru ikubangirwa. Imeru ye city otutuguga ye city. Thaici nya uthona atongeje pa DCP bakwaria. The same these leaders of DCP they are talking. When the president said kugethwa kuna state launch kana garo ya rais. They were very happy na baringa mpe ko wantu baba bakonda gwita anto timing babonye timu ito joko gitangwa atani to komenya gitara reverend mutumanto idhinkia. This is the time we have lived a lot kiento kiambere ito onete thaici batu level 5 to level 6 kiento geto mbekana kairi thaici si wa range si wa system jondo jere akomone nambio thaici is 76% complete through the curtains of Mutuma na goskumante to yuchonde nukuona thaici icho aja thaici tureta abatu kulingwa mbichare ya old teachers house utina ngirimo wanja ngirinyanya inya CT scan ukana inya PET scan jeu ilazima udhurore area kana tugeta 40s turale ago more than 23,000 muntu mo wikyo thega antu baingi ba ukumuntu atari ngwinya mbicha lakini through the curtains kana kithirikari Mutuma thaici tuna CT scan ya level 5 hospital na antu nukuona antu ibakugirwa gintu ja kiria thaici kithirikari Mutuma the lisono inya tukwenda omiethia city na inya araka iwese kanavyo thaici gakoromone gatathuganirwo kana the biggest thoko in East Africa gakoromone ni egigintu 800 million na tukongerwa 200 million no tuboku thithira kintu kira kiri hakui kana nyaki locals in the community mbetira chikinyembio gintu almost 1 billion kintu kingi ukejotegera ja thaici thurungira je nyabara chekino runaja kigitara Mutumanto idhinkia patu thaici ro barabara thai tukona thaici gitu findarons china rami itukona ja barabara thaici na kabros kintu kira tukuwerwa kiri thirikari ji ojo tonya ndeje ingi level 4, level 5, level 4, level 2, level 3, level 4 hospital ni nyingi chikaitho level 5 kwigugwirwa gwetu bwana KABWII kwa hospitali ite na ndawa bwana KABWII ankwire
icho governor na lisitenda almost 60 million. May tell you that no kona Meru County tu itokiri urigite gwitara level 5 general hospital wiguireti muntu gwitara nyandawa chungo ndawa chiku. I've been there na no tronte ko diro nganaja ni nyawo rojo gwitara level 5 ikyo uterigite kuona anto ge TV iyo gwirigite kuona anto bakethithia show kana bathithia media parunga bakiuga batu mutuma twithingia go twaire no twiroti ndawa indaiga kwa kari kuma ntere cia igembe bakiuga ai konru batu dikira nkwire ntere cia kalimbene may tell you ntere cia luluma igembe sawa may tell you Mr. KABWII barabara bwana ni atia ni report yeru ari ko bithi tumonde gwetu anteto mwende laibone ti mwende laibone mukiri onkonja I'm sorry ikonie kutoka ngo barabara tereja luluma nara igembe sound tiangwire Mr. KABWII tiangwire kile thirikari tigana mantu ja barabara kana mbio undarire mantu ja health sector inya barabara ni abata ntikurega infrastructure undarire mantu ja health sector na niongo kali au you have made your point na inkona itwetete yes niongo kwandari ambodi kilani ndarega niongo kwandari etera nikwete niongo kwandari ombi tata imini aja kuonya kile wakaji kana give the people in the surrounding the reason why we want Meru County apart from kudotona state launch the reason why we say we need even kintu ja the itu dotona ambio tuna level 5 level 6 hospital kana golf club jeu hinya golf club menya onda kinyare kan golf club iba bacheza bere to kinya golf club u plays golf kasa games chite county ichi chite kwambia tariki 26 October mwaka tariki 1 is Kinoru Stadium ready yes already Kinoru Stadium is asa ogo to kiosira mnyambe tikaja Kinoru Stadium ile 100% standard 0 nangagwedwa na FIFA kulinga na timanto ya FIFA kana ambio Kinoru Stadium tiangwele Kinoru Stadium no to itekinyete standard ya ukariujo Kinoru Stadium itakinya kwenye ni ya FIFA lakini wande mikirembi onto golf club re Kinoru Stadium tiangwele bwana KABWII mbeche Kinoru Stadium ichitengi na ikyo no tole the last time no bonere no inkubigirwo kembeli dali na kwa deputy president iloduni na ngagolo mono i deputy president weto bwana professor Kithure Kindiki tugwitara iluduni waziri wetu wa sport urawita ila mutuma twithinki yangu Elias Murega Julius waziri twendete mono waziri wa vijana siku sote nombili kwaria na professor Kithure Kindiki na mura professor Kinoru Stadium kili michezo jijite ya AFCON ya 2027 itokuromba Kinoru Stadium at least kidrombio kenda tomba kumbio kuona resources. The Deputy President of Kenya Professor Kithure Kindiki nombele kuga kieni kilea na agatuma ambio atuma Sari Mvuria is the CS for sport. Na afterwards no necessarily Mvuria jete Kinoru Stadium through the deputy president na through kithirikari ya mutuma twithinkia deputy president nombere nyigo promise kuina mbecha chiga atengwa etera ningure ni etera ningutagiria kuromba kura kwa rais kuromba kura etera ni na uire na promise aikaire adi atenkaithira nkiagirithia na eta bieni bibi bingana pagata president wetu adi dikira nkwire let give credit to the deserve let give credit to the deserve na mbere nkithirikiria point ichi deputy president ugira atiri ninya kithiri thurukari mutuma twithinkia waka arena stadium ya arena kanyomba ka arena kidogo kambi ka people with disability PWDs na ndo bali bombere kuma Nairobi na bomba kuja kuthima Kinoru ariku menya ndo bala beto ochethera Kamudi Hall na gwerekana no mongambio pa equipura kila kitu iyo bado tukona ita step forward usui the people of the sport kintu kingi nkende ko recognize na nkende ko recommend thijunta kura give credit to it deserve thirikari William Samoei Ruto riria aromba kuri ngwithikia you are there na wale muntu wa media na ronga maka uga onda president I will make sure nkareta chan
nondonere michezo echani gichezo Nairobi ntai kwa kiwa chan kiranda ikwa kiuga ni mantu ya stadiums neuga ICT apps augire atiri barabara na gweteri nyingi yes kurona makatel bamira na katel bamira ibathire ari Dikira nkwire na mbere by the way o nitia iwira ne bubwetere dikira nkwire ya ukiwa bwari irundu ninge anko ndogurikania swa urimi janaro gatango ginari kuo arire mantu nyamira anko ndogurikania akaribara banyambene tiangurikanie ira president wetu William Samuel Ruto aromba kura na nyango tumira clip nya rojo auga atiri onda president I'll make sure nkajenga stadium Dhaiji ita jonto ja Kasarani Stadium. Tu Meru. Etena ni kweli ni. I know. Etena ni kweli ni. Ne abuji oritachi. Anko dokureta. Na pia Talanta. Dikira anko dokureta. Menya Talanta anko dokureta. Uto Talanta ndiko jengwa. Anko dokureta atiri president wetu na promise ite nyamanto ja chan na kamileta. Na dhaiji no chan. Kia bata ki batu ni burabura yaka. Na dikira niko weli okonyi atiri. Anko dokonya promise sila chiaro na manto ja stadium. Na dhaiji tuna ogwacha dhaiji. Through the thirikari ya governor Mutumanto ithinkia thaiyo keja gwita Kithongo stadium na leadership mantu ija gwita bwega thaiji governor Mutumanto ithinkia Kithongo yeto stadium kaitha ilo ni bito gito secondary ukeja otegera jamaa wa stadium bandu ikini mpangilio nikionda kwira atiri batu turea Meru itwende go support thirikari ya Mutumanto ithinkia mia kwa mia negatetheka ningi no tukuga atiri nkwelewa yo jonde na ingo kuwata point eku indi mwerekeria aimbira ndeka cietu ni gwita na mbere kuthira na mbere tuthira tukirikarikia nkenda kuria kiuria mutongeria wa mbeo mbithi youth in Meru nimbi bi na thina na yuthi kwithira bagitonyia kiri twanya totongeria challenges you na nite advice ku kiri beombithi bara ba itonyite ngurumani cia gisiasa 2027 kiribo inya beshamania challenges you kagweta bara bombike kwithira baki navigate speaking as a youth leader gentu mikirango ndo kwira na tukithirikiria Mr. KABWII dedi gukwira youth baitume na bero yoti kiri government irerio na muntu ethero yoti lazima etimbe chithuri chicho wikia hapa na pale nikio ndo ngurwa ne atongeria nikio nkwire from the beginning nkwirwa ne imuntu ja mutongeria wa Meru County kana the minority of the county assembly muntu ja mwende ithire imo youth mwenzetu na muntu ogwitoma nikio ndo tukuga batu tule vijana na tule wa youth na ndukembere na mbi twinde tukorora na tule amwe tule vijana tule bao kana bao ne kulo bonde batu kenda tumba kuimberia mutano ojo etwa honorable mwende ithire gitine gya senator 2027 le mwisho na wewe governor wetu imo youth deputy owe imo youth ko batu tukithirikari ya Mutumanto ithinkia ni antu yang nikyo kona thaiji governor wetu na kubanga gintu gitwa governor cup 2 weeks to come tukethwa twina governor cup kienda michezo ndo ile aliku ile aja nugona governor wetu bandu no akuguri kureta mbio antu amwe Meru ya county turuga building Meru together na governor Mutumanto ithinkia pena lika kiome bwana Kimathi mambo ni mengi sure lakini masaa ndio machache ngendo kuria mantu mengi inyantu iki governors cup already ite gucethwa kwinara batina mibira batina inya uniform kwinara bochethera kikaoto muune utochethera kagotone murume byani bye sawa bionde bye sawa byani bye sawa ikio ndo governor cup isi yo chethero pound level pound level thona kithibe na kieni kiao governor cup ile ambeja from one level ite sub county yani ite mpaka final ketho aja Kinoru Stadium kenda oni na owe mbere michetho ya mbiriria nkayukia kamera Tulonge jeni bionde bila bi designated tukimurika tukiringa bicha kenda mutegeri wa oninde tayari sasa aidira arena o ma mteto brushing ground ile tiwa oninde tayari all right ni gode tayari indi thank you very much lotukuya thank you na kwarana na batu ikonie mwere graduate mugongo no mbite kaire ka Meru
asante sana ingwetiga ukethira ukiya na tukethira tukiringa muraci jara jonde tuthamba kwithira tukirikiria mbire mutegeri wetu aite na mbere gututhingatira kiri mitandao ya kinande Meru TV Kenya kiri Facebook, Meru TV Kenya kiri YouTube, bita wa KABWII mutharimi nkwendera ukoro bubwega.